ni intambara yeruye mu gihe hahita hajyamo FARDC, RDF n'igisoda cy'u Burundi. Ibi bisirikare uko ari bitatu nibyo bitegerejwe kugwana, noneho ibyo mwitaga ibyoroshye bikaba abantu bikomeye. Kandi hano ngira ngo ngiye kuvangirwa noneho Neru uwasuzagirwa no kunutsa, kandi ngo urukozemo ntiruyazana mubyita ibirabo. Maze iminsi mbabwira ibibombe, amamisire, ibisasu by'intambara. Maze iminsi impanura intambara hano ku Mbabazi TV 3, badukurikira murabizi. Kandi harimo hana bamaze kunyandikira imboga isi bambwira ngo bya bisasu ubu turi kubibona. Noneho rero murankomera ishwashwa Evariste General Major Ndayishimiye, umumbariza utese waryamye umukondora zosi, ese urahari? Ibiri kuba wabimenye cyangwa nawe uri mu nzozi, uri mu ndoto nka jewe ngaha? Ubu noneho uyu munsi mwabonye ko isoko ritaremye muri Rugombo ku bituro by'imiduga, ntabwo imodoka zatonze, abantu bapfuye, abandi bari guhunga bahungira mu bindi bice. MVT turamaze kuba angaje yo kurasi Burundi, kandi nababwiye ngo iri huriro ryo gufata igisoda cy'u Burundi mukakivanga na FARDC, mugashyiramo Wazalendo, mugashyiramo Imbonerakure, mugashyiramo FDLR, donc igisirikare mukagihindura nk'ikiroberi, muri kugisuzuguza. Noneho neva hari ibintu bya kera yigeze azana mu byibuke ngo mu Kirundo. Ndaje mvangirwe munsi, ndavangirwa, ndaje mpanure. Ibi narabihanuye, murabipinga, murabirwanya, muntera amabuye, mbabwira ngo neva aravaho, araza yikoreye amaboko. Igihugu cye bagiye kugishwanyaguza, bagitobagure, gitabagurike. Kandi ntabwo neva biriya ni icyuka, ni icyokere. Ntabwo neva ari burasa u Rwanda rwose. Kandi yavuze ko ari buhite yinjirira he? Bugesera, Kigali. Tugutegereje i Kigali, turagutegereje. Yewe umbwire nze rwose twinjirane niba uriyangaje, ariko genda ngenda inyuma, ntabwo njya imbere. Bahere kuri wowe nyine. Koko iyi ntambara wewe wayitangiye umeze nk'umuntu uri kureba, utari kureba kure. Muturukanye za Sake, za Goma, za Warikare, za Masisi, za Kamanyora, murazanye za Kavumu, za Bukavu. None reba aho mugeze, kugeza ubwo batangiye kurasa mu gihugu cyawe, bagusunika. Utegereje ko abarundi b'inzirakarengane bahamenera amaraso bazira ubusa amafaranga batariye, ariwe Gisekedi yayahaye. None aha ibi bivuze iki? Bihatse iki? Kongo iragukururira akarambaraye, ndi nkawe nakenyurura, nkajishura, nkasubira inyuma, katanga imihoho. Koko ntabwo MVT ishaka gufata Burundi, ariko MVT mu gihe muri bujye muyirasa muhagaze Burundi, ubutegetsi bwa neva egare kubusenya, bugatembagara, bugahirima. Kandi ubu tuvugana Red Tabara nayo iri mu nzira. Nimugire ngo ibintu ntibyahinduye isura. Ubu tuvugana kurasa iminara mu Burundi, bikorwa remezo bakabirasa. Nagira ngo nkumenyeshe ko ibyo ntabwo bikiri ibintu bitekerezwa cyangwa bakiri kwigaho mu nama, ahubwo ibi mu bitegereza isaha ku isaha. Nubona aba bahunze n'impene n'abandi bari guhunga, nawe ubwawe gusa ntaho dufite turi buhungire. Rero hari igihe umuntu abona ibintu, ubutumwa tuburiho ari nijoro. Hari igihe umuntu abona ibintu ngo akabifata umengo ngo ni ibisanzwe, umengo ngo ni ibiraho. Ibi ntabwo ari ibiraho, ntabwo ari ibisanzwe, ni ibiriseriye. Amasasu niyo, kandi narabibabwiye, ndababwira inti ntabwo ari imbunda zisanzwe, ntabwo ari ibintu byo kubakanga, ntabwo ari ibintu byo kubarema agatima. Ingwano nyangwano. Zambo nisi ubu ziramara iki? Buno hari amakuru ko inama yateranye Burundi, nyanama
aka ni akamaramaza, iyi ni inkuru mbi. Ndagira ngo abantu muri Burundi, muri Amerika, mumbarize Perezida Neva ahantu aherereye, ahantu yaba ari, niba yabimenye ko igihugu cye cyatewe cyangwa atabimenye. Narababwiye ngo azaza yikoreye amaboko, ntimwabyumva, murabipinga. Buno tuvugana rero namarira n'agahinda, koko buno M23 iri kurasa i Burundi byeruye. Noneho rero najyaga mvangirwa, ubu ngiye kuvangirwa, uyu munsi nibwo ngiye kuvangirwa, kuko hano ngira imbonisi, ngira abantu hano bakunda kumbwira ngo waravangiwe, ngo nta bwenge ugira. Nagira ngo ndabona ni igihe cy'ijoro, aho merereye turi mu ijoro, ngiye kuvangirwa rero. Buno hari amakuru ko inama yateranye yo kwiga uko bashobora kwivuna umwanzi, bashobora guhangana n'umwanzi. Niba ari byo atari byo Kamasi Jules simbizi, ariko hari amakuru nge nahawe yuko abajenerali, minisitiri w'ingabo n'abandi bose bafite intwaro rusange, ubwo abarwanira mu kirere, ku butaka no mu mazi, ko hari inama karundura yo kwivuna umwanzi. Ariko nanone umuntu agasanga ni ikinyoma, ni inkuru y'igihuha itari bugire umusaruro itanga. Imbaraga zasunitse igisirikare cy'u Burundi kuva hariya kugera hano, harimo n'intwaro za Kongo, kandi mwibuke ko Gisekedi yaguze imbunda ziruta iz'u Burundi kure. Umuntu ngisha impaka yenda yazijya, ariko Gisekedi yaguze intwaro nyinshi. Sadek yari ifite intwaro nyinshi, EAC Kenya na Tanzania bari ufite ibitwaro byinshi kuruta intwaro z'u Burundi. Shuti yanjye, niba rero AFC yarabatsimbuye ku butaka bwa Kongo, mukaba mutangiye gushinga ibirindiro ku butaka bw'u Burundi, nukuri nagira ngo saba basenga bigiriza ubusa. Nubwo turi gusenga amwe nakita amatakirangoyi, cyangwa se amwe adafite umusaruro nk'uwo yakagize mbere, kuko ibi twabitangiye mu kwezi kwa kane tubabwira ngo ubutegetsi bwa CNDD-FDD burarangiye. Ubu se hari ikintu mukimbaza? Ibi aho bigeze, si dushoje amasengesho y'iminsi 15, kubera iki tuyashoje ibi bigahita biba? Kandi nari nabibabwiye nti turi mu masengesho y'iminsi 15, ku murango mu ijoro dufata akantu, ku murango mu ijoro tukiyasoza, murebe bihise biturika. Mu masezerano ejo yasinwe, Neva ijambo yavuze muri Amerika, yavuze ngo kuyasinya ni kimwe, kubishyira mu bikorwa ni ikindi. U Rwanda ruti tuzakora ibishoboka byose tuyashyire mu bikorwa. Tarapo ati ntabwo byaba uwo munsi, ariko Tarapo yishimiye ko ubutegetsi bw'u Burundi buhirima. Shuti yanjye, aha Neva bari kumukina agakino atazi, atari no kureba. 2015 CNDD-FDD Imana yarayirokoye. Denise Bucumi Nkurunziza aboburija kwihana, guca bugufi, arabomoka, arabivuga hano nashizemo ubutumwa bwe, arimo abasaba kwihana mukamaramaza muranga, kandi ari igihugu cy'isezerano. Tarapo rero ati biragenda gakeya. Neva bamukanda bamubwira bati muri Kongo ninde wagutumye yo kugarura y'amahoro, ujyayo nkande, ninde uguha ubwo burenganzira? Nta gisubizo afite. Kubwira abanyamerika ngo ngewe ndashoboye ngomba kujyayo, ubwo kereka ufite Ubushinwa bukuri inyuma cyangwa Uburusiya, none nta n'umwe kuri inyuma. Ubutegetsi bwa Neva rero ubu bugeze ahantu umeze nk'agati kari mu mazi kameze uko, nk'irabaga riri mu mazi. Uyu munsi wa none Evariste Ndayishimiye nakubwira ngo kanguka uve mwiti, rinda igihugu cyawe, sohora aba bantu winjije mu gihugu cyawe, ba Wazalendo, ba FDLR, niba udashaka ko Burundi buhinduka umuyonga. Icyo kintu nkikubwiye nk'umuhanuzi, kandi maze igihe mbabwira. Noneho hano dufite abantu b'abakote leta nyine bahita bavuga ngo ngwaho
ubwo nyine ngo murumva kweri ngo u Rwanda mbaye ahaga bashuka n'abandi ntavuze babashuka kandi abantu bakoma induru bati nyabuneka abanyamurenge barababaye baratatse barataka ariko bavuga ko bazasubizanya umujinya n'uburakari ibitera aho bizanana hose. Ubu rero bo bari gushyira mu bikorwa isezerano ryabo kandi ntawe ubahagarika. Jo mwabonye amata vigoma yuzuye ingabo imiduga mu mabarabara bajya gutanga umusanzu kandi AFC aho igeze hose abenegihugu bakoma amashyi. Noneho rero akajagari ko kuba mu gihugu gifite abaroberi umuntu wese arakazi koko ubundi habaho leta n'igisirikare cy'igihugu n'igipolisi, ibyo biba bihagije. Iyo mu gihugu mo imbere hagiyemo ibiroberi tayari gusenyuka kw'ingoma no gutakaza kw'ingoma. Ubu rero nanjye gatanu kuri ninjye wabwiye abarundi ngo mushyire ibirindiro byanyu i Burundi birimo FDLR na za Wazalendo, birimo imbonerakure, birimo igisoda cy'u Burundi, kandi narababwiye ngo ibyo bintu ni ugusuzuguza no gutesha agaciro no kudaha agaciro ingabo zaharaniye ubwigenge z'u Burundi no gusuzuguza igihugu cy'u Burundi. Buni ntabwo igihugu nyagihugu gikwiye kuba gikorana n'imitwe n'imihari nka Wazalendo vrema. Uko ni ukwimara amazi. Uyu munsi wa none rero ntago nigeze mbona comment noneho ya baba tipe banje baba vandimwe banje nababwiye ngo namwe bushije nababwiye ngo ubwanwa bugiye gupfuka umunwa abake babajore ubu ni mwebwe noneho rero bihindukiriye ko navuga ngo narabwiye ngo nta naho guhungira hahari. Ubuse turahungira ni muhambwire muri comment aho turi buhungira uretse kujya muri Yesu. Uyu munsi wa none rero M23 yahereye kera yiyama Barundi, yiyama kandi si Abarundi bose, yiyama igisirikare cy'u Burundi n'ubutegetsi bwa Gitega, mutwara ingabo zanyu zituvire ku butaka bwa Kongo. Kandi ubu tuvugana murahava nabi ku butaka bwa Kongo, kandi ikigaragaza ko mwahavuye nuko muri kurasa muri mu gihugu cy'u Burundi. Noneho AFC nayo iri gusubiza imbunda ziteretse i Burundi ziri kurasa muri Kongo. Nukuvuga ibi bintu M23 iri gukora yo iri gusubiza. Eske abarundi baraza gufata igihugu cyabo bagihinduremo ibirindiro birasa muri Kongo, noneho nipe ni kupe inuma ya Kongo yabwiye Burundi ngo hugu. Rero ahanini nanone tukibaza ese ko intambara itangira Barundi bemeje ko M23 ari abanyarwanda, mbaye ahagara byemeza n'abandi barabyemeza, habuze iki ngo mutere u Rwanda? Bibi bihugu bitatu, Rwanda, Burundi, Kongo, umuriro wake. Ariko koko muzi ko u Rwanda rufite ubwirinzi, u Rwanda ni mu rubyonga birahita biyangara. Noneho ntabwo ubutegetsi bwa Gitega bwarara ntibwakirirwa rwose. Yenda impaka zo wazijya ariko ntungisha impaka niba muri kurwana n'umutwe umwe witwa M23 ntimuresiste. Hagiye mu Rwanda ibintu byakunyuka, ibintu byahita bibagaterera nzamba kanyina wa nzamba. Hano rero mureke tuvangirwe duhanure. Simaze iminsi mbabwira nti neva agiye kuvaho, si tegereza ureke utabibona. Mureke tuvangirwe, twaravangiwe nibyo turabyemera kuko muradutuka mukatubwira biriya na biriya. Mureke tuvangirwe, narababwiye ngo idarapo mugiye kurimanura rijyemo hagati yo kugandara. Izi sipfu niba uyu munsi hapfuye abasirikare twere kubara twibarira abasivile nzirakarengane. Abasodabo bamwe bari gufatwa amatekwa, bandi babuza yo bacira nayo bamira. Ingwano ibingwano, intambara ibintambara, bibaye akayobera bahinga. Ubu tuvugana rero AFC irerekeje Bujumbura. Ibisasu bimwe bigwe ku kibuga cy'indege cy'u Burundi, ibindi bigwe muri Bujumbura hagati. Ubu ni ukuvuga ngo nuko byatangira. None se dutangira kuko buno ni umunsi wa kabiri barasi Burundi. Mwabonye uko barashe umunsi wa mbere niko barashe uwa kabiri.
ubu birasaba ko Evariste Ndayishimiye ahagarika kurasa muri Kongo ahagaze i Burundi. Birasaba ko ingabo ziri muri Kongo z'abarundi zihita zitaha. Ngiki gisubizo cyo guhagarika intambara ntigera i Burundi, amasengesho Imana ikabira yumvise. Ariko niba Neva yarariye amafaranga ya Felix Ciromba kavuga ati sindi buturane n'umututsi, sindi buturane na AFC, ntabwo turi buhana imbibi, sinabona uko mpaha muri Kongo, ibitoro byinshi byavaga muri Uvira, nibi bice byose muvete turiya bikotorora, ubwo ni ingwano ebana karundura, ni intambara ya yindi navuga ngo imwe navuga Hermagedone. Ubu ni Hermagedone, kandi noneho Burundi ni bukora ikosa, reka mbyita ikosa, bukarasa mu Rwanda, noneho ni too much. Ubwo RDF yo ebana ubwo ni intambara yeruye. Koko Neva mumbarize ko yaba yabimenye cyangwa ntarabimenye. Yaravuze ngo ntimuryame umukondora zose uyu munsi wa none. Mumbabarire mumbwire niba yabuze support, ngenze nge mu ruhande rwawe dufate Bugesera Kigali. Koko hari ibintu ubushije watangaje, urabitangaza uvuga ngo urusasu rwa mbere nirugwa i Burundi, none haguye rumwe ebyiri eshatu, isoko ntiryaremye uyu munsi. Ngira ngo muri Rugombo isoko ntiryaremye, abanyeshuri ntibize, ngira ngo centre de santé yaho ntiyakoze, abaganga bahunze, ku bituro by'amabisi ntibiri gutonda, ntibiri gukorwa. Ngira ngo uyu munsi kireka niba makuru utayamenye, ariko niba utanayamenye uze kureba video ibanjirije iyi nabishyize. Ubu rero zambonera kure zajyaga zimbwira ngo Uburundi si Kongo, ntibazemera gupfa nk'impene. Kandi niseguye ku bantu agira umuntu wumva mvuga ibi wagire ngo nishimiye abari gupfa. Abantu bari gupfa ni inzirakarengane, n'abantu bazize ubusa, n'abantu baharenganiye. Mana ishobora byose, ahubwo Imana ibagira uruhuko ridashira. Abantu bari gupfa nukuri, aba ni inzirakarengane. Ahubwo Evariste Ndayishimiye yariye amahera menshi, Prima akagira amahera menshi, Gaspari Baratuza akagira amahera menshi, Gisekedi mukamurira amafaranga, ntimugwane intambara mwemeye kurwana. Uyu mutwe wa mama 23 kuva Igoma, za Warikare, za Masisi, za Sake, za Kavumu, za Bukavu, yego none ubu bigeze muri Rusizi, biri kwerekeza Uvira, za Kamanyora. Aho hantu ingabo z'u Burundi zizi umuntu bari kurwana nawe, igisize cy'u Burundi kizi AFC 23 muraziranye 100%. None ubu abarundi, abawazarendo, FDLR bimuye ibirindiro byabo bajya kubitereka mu gihugu cy'u Burundi. Ibaza umuntu ujya kurwana akajyana intambara imbere y'umugore n'abana, ukaba ari ushoza intambara. Ubundi iyo uri umugabo nyawe, intambara mukwiye kuyirwanira muri Kongo, nkuko Neva yabivuze ati tuzayirwanira muri Kongo. Ubu noneho rero wicomokeye, kandi ibi byo gucomoka ibyo ari byo byose biragukururira kuva ku ngoma no gutakaza no gutembagara k'ubutegetsi bw'u Burundi. Ntabwo iyi ntambara iri busubireyo. Evariste akiri ku butegetsi, yavuye muri Amerika yamaze gusinya, uretse ko ataravayo, aravayo yamaze gusinya ko akura ingabo muri Kongo. Ntari bubishobore, bariye amahera menshi. Kabiri, ntabwo ari bururwane ngo arushobore. Gatatu, ntabwo ari buresiste nibura n'iminsi ibiri. Abarundi bamwe bafashwe babasoda, mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi, abandi bari guhunga. Buno umupaka w'u Burundi bawuzibiye, abakongomani ntibari guhunga ngo bajye i Burundi, kandi muri inshuti, muri abavandimwe. Ibi bintu Marite nari maze igihe mbabwira ngo amabombe, ibisasu hasi hejuru, mbabwira nti mugiye kubona ikirere cyuzuye indege, mubona ikirere cyuzuye amagerenade biturikurika, umuriro waka, ivumbi ritumuka, muvugisha ukuri, twere kubeshyanya. Umuntu ukurikira ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3, ubusa nari nasezeranye na AFC kugiye
kujya gufata Uvira, ninjye wayohereje hariya, ninjye se wabwiye abarundi ngo ngaho ni ndajya mbaha update ya buri kanya. Umviriza rero, twibandanyirize twigendere. Ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Cyangwa se Bibiliya ibivugaho iki? Bundi Yesu yatanze imburi anyuze mu bahanuzi. Yesu atanga imburi anyuze mu berekwa, anyuze mu barota, anyuze mu bigisha. Noneho n'abavuga butumwa besha kugira ngo baburire abantu bagiye muri politiki barafana. Mumbabarire mu butumwa butambutse, nta kote n'imwe ndiho ishyigikira kwica, ahubwo mbabajwe n'ukuntu twavuze ibintu mudutera amabuye, mudukwena, mudutwenga, mugabo uyu munsi wa none bikaba bigeze iyo umwana arira nyina yuyu mugahita munaceceka. Mwagiye he ko mutagaruka ngo muvuge muri comment? Rero ijambo ry'Imana narimbandanyije mu gahe gato. Yesu yaravuze ngo nta kizaba ntibi yakabanga intore n'abasabyi banyu basaba ku manywa na nijoro. Barundi Imana yashyize ku ikimenyetso, mukomere muzagera i Kanani, muzajya kuri ya ngoma. Abarundi uhoraho yimikishije ikimenyetso mu ruhanga, akabadoma ku ikimenyetso, akababwira ngo tuko pamoja kabisa, kaza mwendo vrema. Noneho rero aba nanone Bibiliya iyivuga iravuga ngo abanakira ku manywa na nijoro. Dusenga ryarize ku manywa no mu ijoro, dusengera igihugu. Mungu asifiwe. Hano mbwira abantu ngo Yesu yaravuze ngo ahamagara abigishwa be, aboza ibirenge, arababwira ngo muzakandagira inzoka na sikoropiyo, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Samariya n'i Yudaya. Nabonye abantu bambwira ngo tureke ubu butumwa, bampa amafaranga mbihore. Bandi bambwira ngo nimbihebe, ngo nindebe ibindi nkora, ngo nibimbihebe. Oya, sinje nijoro subu, sindi kubabwira ijambo ry'Imana, sindi kubabwira kwigengesera no kuba mwafata noneho decision nziza mukihana mugakizwa, tugasenga tukareba ko uyu muriro abademoni bacanye wazima. Kandi niyo ntego objectif kameme. Yesu rero aho naringarutse ngo afata abana aboza ibirenge, abaha ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Kubera iki ivugabutumwa ryacu ritagira ku ntego? Kubera iki umugambi w'Imana wacu utagira ku ntego? Kubera iki iyerekwa, inzozi, ihishurirwa, ijwi nk'abavugabutumwa, iyo sanduku y'isezerano dutwaye, ayo mavuta dutwaye, iyo mperezo dufise mu murongo no muri connection, habura iki ngo natwe ibyo bintu bibe bishyika aho Imana yategetse bigomba gushyika? Kuko ivugabutumwa ryaturutse kwa Mose, rituruka kuri Aburahamu, rituruka ku gihe cya Abeli kugeza uyu munsi ngeri ngezeho, nawe rikugezeho. Abo bene data bagiye bahagarara mu kwizera, bararwana, bamwe barapfa, abandi babateka mu mavuta, abandi babakaranga mu mavuta, bamwe babaca imitwe, abandi babajugunya mu ntambwe, mu ntare. Ibintu birakomera kugeza ubwo ivugabutumwa baridushyikirije muri ganza. Natwe turibungabunge, natwe turihagarare. Niyo mpamvu ubu buhanuzi bwose bwanyuza narigengesereye, senga menshi, nguma ku Mana, i Getsemani, mwambonye mu mazi, mumbona mu giti, mumbona mu butayu. Bungabunga impano y'Imana ikurimo, bungabunga ivugabutumwa rikurimo. Noneho rero ntabwo mvuze ko jyewe mbishoboye, ndi umunyantege nke, ndi umufafara muri byose, kuko sintunganye sinera, mugabo tugambirira gukora ibyiza, n'ubu turabyifuje. Habura iki ngo ivugabutumwa ryacu ribe rirokoye Burundi mu gihe nk'iki? Habura iki ivugabutumwa ryacu ngo rirokore u Rwanda mu gihe nk'iki nta bisasu biraharwa? Habura iki ngo ivugabutumwa ryacu rirokore Kongo mu gihe nk'iki? Aba bantu bose bari gupfa ni inzirakarengane, ubundi twakabaye turi abantu b'Imana bashobora kurokora no gukiza ubugingo bwa benshi. Icyakora ngo umwana wo kurimbuka wagomba kurimbuka. Muri ibi ntangaza, muri ibi mvuga, uhereye kuri data wambyaye na mawe wantwise, mu gihugu ndimo, mu nshuti, mu bavandimwe, ubutumwa bwiza turabuvuga. Umuntu umuha umurongo, ukamuha inzira, wakihitiramo iyo ahisemo. Kuko Aburahamu na Loti umwe yahisemo, nabo ndahitamo neza. Umugore witwa
uyu mugore Vashti yahisemo nabi, ariko Esiteri ahitamo neza. Nanone tugarutse, Yosefu ahitamo neza, ariko bakuru be bahitamo nabi. Tugarutse nanone uraza gusanga Yakobo yarahisemo neza, ariko Esawu ahitamo nabi. Amahitamo aba mu muntu. Ibi byose bisohora kubera abantu bafite amahitamo mabi. Nta kindi kibitumye, ni amahitamo mabi. Twaburiye CNDD-FDD uhereye mu kwa 4, tugisaba kwihana, gutondeka ibintu. Nabaye i Burundi imyaka 9, nyisaba gutondeka ibintu, ndayiburira. Kuva 2000 kombyera 11 12 kugeza 2019 covid itera, hahagarikwa ibintu byinshi. Hariya hose twagaragaje mu murongo umwe n'umwe gutanga imburi kandi zidaciye ku ruhande, zitabongamye, nta kwibeshya kurimo. Tubwira abantu ngo nimuhagarare kugira ngo isezerano risohore nta maraso asesetse, nta kindi kiba. Ariko kubera ko abantu mu bantu batwita intumwa za FPR, batwita intumwa za shetani, batwita abatariza, abapegeza, abantu b'abasivile, ngo b'abaturage, ngo abantu batazi kurya, batazi kwambara, batazi kunywa, batazi kuvuga France, batazi kuvuga English, batazi kuvuga Kiswahili. Donc badufata abantu baraho badashobora ngo kubashyikiriza ibyatuma babona ubugingo. None ubu mu ijoro nta kuryama, ku manywa nta kuryama. Ubu abantu bagiye kongera biruke n'amaguru bya 2015. Ntabwo ari byo, ibi biruti bya 2015 kandi bikuruwe n'umuntu. Abantu bafite inyungu muri iyi ntambara n'ukuri ni bake cyane. Ibihugu byabonye umugisha uva muri Kongo ni bike cyane, ariko abahapfira ntiwabara. Abakongomani bo sinabavuze, kandi urumva n'amarira abari gupfira muri ibi bice birimo imigwano. Abatakaje utwabo, abatakaje ababo, abari gufatwa ku ngufu, abibisasu biri guca amaguru. Nimubona nge nicaye hano kuri kamera nkaba ndi kuvuga ibi, ni ukuri, excuse me, pardonne moi, gose munihurumiye, munisame. Dusabye ikigongwe. Isi Afrika, East Africa, tugeze ahantu ubuhanuzi busohora, nyamara hari Pentecost of Rwanda, Pentecost of Burundi, of Tanzania, of Kenya, of Rwanda. Donc Yesu yazanye umwuka wera, twakabaye twarubatse ibintu bituma tudakwiye gupfa nk'imihimbiri cyangwa nk'impene. None ubu n'u Rwanda rufite ubwoba. Uburundi bwo byamaze kwikubitamo, ubu bo bari ku muhonjo, bimwe abantu byitwa mpanumve, ubu byo byatangiye nyine. Kongo yo yariyakiriye, karabaye. Tanzania ntiravuga, Ubugande ntiburavuga, dutegereje n'ijambo Evariste Ndayishimiye ari buvuga. Muri ibyo rero turasaba imbabazi umwami Yesu. Ivugabutumwa ryacu ntabwo ryageze ku ntego twe twifuzaga. N'ubu sindi kubabwira se ko neva agiye kuvaho, wagize ngo babyemera nibangaha, babyizera nibangaha, bahita bavuga ngo none se ngo ko atarayavuye, ngo ko atavuyeho si iminsi. Donc ukagira ngo ni njye ubisohoza. Jye sisohoza ubuhanuzi, ibimaze iminsi mbihanura byasohoye. Nibi byo kuvaho kwa neva, niba biraba muri iri joro cyangwa ku manywa y'ejo cyangwa muri iyi ndwi simbizi, ariko ntabwo jye ndi kuvuga ngo yashyizweho n'abaturage ngo nibo bari bumukureho, ngo arakurwaho n'itegeko nshinga ry'u Burundi, arakurwaho n'itegeko nshinga rya Kristo. Rero ubuhanuzi nakagaruka, analyse nakagaruka, ubutumwa nakagaruka. Nanjye ndi kuri teri, Barundi benshi turi kuvugana, abari ku rugamba muri Kongo, abari ku rugamba i Burundi, abari ku rugamba mu bice bitandukanye, n'abanyarwanda batandukanye. Hano ku Mbabazi TV 3 kuri WhatsApp turi kubibona, muri comment turi kubibona. Reka twongere dusengere igihugu cy'u Burundi n'abarundi, tubabwire ngo Imana ishobora byose, iki gikombe kiturengana, koko nta ruhare twabigizemo. Turapfa tuzira iki? Dusanganwe inzara, ubukene, dusanganwe ibibazo byinshi by'ingutu, hiyongeremo iby'intambara. Noneho ni nko kuba wagenderaga ku kuguru kumwe ukavunika, cyangwa ipine imwe igahita itoboka.
kandi nta depanaje ihari. Rero reka sabe dusenge dusoreza. Mwami Yesu, ni wowe uzitangura ry'Uburundi n'iherezo ry'Uburundi, ukamenya itangiriro ry'u Rwanda n'iherezo ry'u Rwanda, ukamenya itangira rya Kongo n'iherezo rya Kongo. Mugabo rero tugeze hahandi ubuvugishwa bwawe budusohoraho. Nukuri iki gikombe bari kukiturengana. Abarundi baciye bugufi basenga, twebwe twese tukomberezako. Mwizina rya Yesu Kristo tunapiga makoti ya kiroho na mwili. Mwizina rya Yesu Kristo uduhurumiye udusame. Turagusabye rero nyaguhora ku ngoma. Twumvishe buno butumwa bumaze igihe buca ku Mbabazi TV 3, tubwumvira kwihana no guca bugufi. None mwami twarakwizeye. Ngaho rero uduhindura abaragwa nyuma y'intambara. Nyuma y'ibi byose uduhindura abaragwa bisezerano muri Kanani. Kandi uzaduhe kurya ku mbuto z'ubugingo zihoraho iteka ryose. Uzaduhe n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Bityo rero mwami, wizeye gukira no kurokoka umurokore, ariko umwana wo kurimbuka aje ntawe nzi, ariko uramuzi. Ndakwinginze umwigisha n'umwigishwa duhezagirirwe twuzurizwa imbere ya mwizina ry'Umunyanazareti. Amen. Ndabakunda cyane. Reka turebe ejo mu gatondo turaba duhari, cyane mu ijoro hagize ibindi biba turajya tubabwira. Ariko buno mufate iry'iburyo mu gusenga, mufate ibere iry'iburyo dusenge. Ibintu bigeze aho ubuhanuzi busohora. Mungu aduhurumiye adusame. Mugire ijoro ryiza n'umurango mwiza aho muherereye hatandukanye ku Mbabazi TV 3.